sad ću vam pokažem naš motel, pošto ovdje smo uzeli motel. I ja, vidite kače iza vrata i onda vidite ovdje odmah krevet. Onda s ove strane televizor. I onda na ovu stranu kao mali frižider. Ja hoću da vam kafu. I možemo na i pokažu vam. Evo ovako ljudi, mi smo ovdje sad izašli došli smo do Pier 39 i evo vidite kako to izgleda. Malo sam snimala, ali ne mogu baš tako snimam. Bili smo sad u kao 7D, kako se to kaže, right? Bilo je nekako smiješno, ali mene malo ono u cringe. Wow, vidi ovdje ima ovog sad sa, kako se kaže to, katanci. Ja, i sad smo ovdje došli da se vidu, oh my god, vi same se robo serviš, bro. Ali ja mislim da sad se to ne vidi pošto je mrak. Ali, došli smo ovdje sad čak na kraju, ovaj kakav kvalitet. Ali snimit ću se do potrane. Prijetno! Evo Ninina drugarica daje intervju za Amerikance. Nina ovdje posmatruje. Ovo je inače Union Square. Union Square.
ljudi, dobro jutro iz San Francisco. Vidite iza mene, prelepo. Došli smo na Lombardi Street i ja ne mogu verujem, ali gde god da kreneš, možeš naš narod da nađeš. Evo ovde jedna osoba. I evo druga. Jo. I da, prelepo, vreme je sad baš ono, počinje da bude ono toplo. Bili smo na doručak i sve. Snimam kako, gde stignem i da, nadam se da će vam se sviđa i nastavite da gledate. Ćao ljudi, naručili smo sad ta kola što nema vozača i sad čekamo na kola i snimamo. A inače krećemo sa ovog mesta koji je prelep. Molim vas, pogledajte. Evo ga to vozilo. Evo da vidite kako to izgleda. Heading to Mission Street. Please make sure your seatbelt is fastened. For any questions, press the call support button to speak with a rider supported. Bravo! Ćao ljudi, evo sad idemo da se vozimo sa malog cable car i malo pre Kaća me snimala kako me uplašio neko. Možda ću da ubacim, a možda i neću, vidjet ću. I da, evo sad ćemo ovdje da uđemo, da znamo se vidjeti ovdje i snimam vam. Hvala.
smo na cable car, to je kao tramvaj. To je gore ispušti tamo. Mnogo stari, inače, 1927. Prvi put upotrebljen. Da, pa, okej. I evo sad se vraćamo na hotelu i vidite gledajte ovo. Crazy! Idemo. Samo da se vidi koliko se to spušta. Evo ovako ljudi, sad smo došli pod Golden Bridge da vidimo zalazak sunca, ali ljudi ladno je. I opet smo se malo za odijelo zeznuli, ali dobro, veremo. Nekako nikada ne učemo, ali okej. I što će slučajno ne pokažem pogled, stvarno amazing. Došli smo i sili strane. I sad to. Ljudi iz San Francisco. Ja evo sad idem ka jednom restoranu, breakfast restoran, doručni restoran, kako god ljudi. Znate šta mislim? 8 sati je otprilike i danas vidite nije baš lepo vreme, ali nema veze. Idem sad uzmem doručak i onda posle se vraćam u naš motel i onda se spremamo i onda oko 10 i 15 također naručimo taksi, idemo na aerodrom i to je to. Mogu kažem, San Francisco je baš lep grad, baš top, meni se sviđao, Kači se isto sviđao i javit ću se posle još jednu na aerodrom i onda se odjavljujem za San Francisco. Bye!